Stani na minut i okreči sa mnom sobu. Ovo je drugi dio serijala. Renoviram sobu. Od ovoga pokušavam napraviti ovo. U našoj kući alat za krečenje čuva se na jednom dubokom i mračnom mjestu. U prošlom sam videu očistio sobu unatoč sentimentalne vrijednosti stvari, izvukao iz nje sve što ne treba i sad je spremna za krečenje. A za krečenje nam treba kreč, a ne, to je nešto drugo. Tako su prije stari radili. Ako te zanima kakvu smo boju, brat i ja ko klinci odabrali za našu matičnu sobu, znači onu sobu u kojoj smo bili prije ove, ostani do kraja, neš nikad pogoditi. Bojanje zidova ko zanat u narodu je poznat pod nazivom molera ili soboslikarstvo, a stručna osoba koja se bavi bojanjem zidova zove se moler ili ti soboslikar. Onaj ko se ovim poslom bavi rekreativno dobro zna da pravi moleri ili imaju jake ruke, leđa i vrat ili visoku toleranciju na bol ili oboje. U mom slučaju nemam ni jedno ni drugo, što može ukazivati na dvije stvari. Ili sam umirovljeni moler ili nisam pravi moler, već onaj rekreativni, tako reći jednom godišnji moler, što se vjerujem vidi i po priloženom. Taj jednom godišnji moler budem uglavnom kad dođe vrijeme okrećiti predsoblje po najkritičniju točku u kući kad je u pitanju boja na zidovima, obzirom da nam je u predsoblju smještena peć. Ovaj put krećem bratovu i svoju dječju sobu koju sam naumio renovirati kad sam se u istu i ne tak davno vratio nakon studiranja. U prošlom sam videu govorio o tome kako smo brat i ja diplomatski protjerani u ovu malu sobu, a ako ne znaš zašto smo protjerani i kako moj brat zove ovu sobu, pogledaj prvi dio ovog serijala. A dok smo ko klinci boravili u našoj matičnoj sobi, prilikom renovacije iste, dobili smo priliku birat boju zidova. Brat je htio zlatnu, a ja green screen zelenu. Između dva zla diplomati su odobrili zelenu. Krečenje je gotovo, a ti me zaprati ako želiš saznat kako će soba na kraju ispasti.